سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ لەگەڵ سەرۆکی سووریا ئەحمەد شەرع بە ئامادەبوونا جێنشینە سەعودی محەممەد بن سەلمان جڤیان پشتی 25 ساڵان ئەڤ یەکەمین جڤین بوویەت ناوبەرە سەرۆکێکی ئەمریکا و سەرۆکێکی سووریێدا بڕێوە دەچە ئەڤ جڤین پشتی بڕیارە ڕاکردنا جەزاین لەسەر شامێ هاتیەک و شامێ بەیارێنی پێشوازیاوی بڕیارێ کرد و وەکە خاڵێکە گوهرتنا بنگەهین بناف کرد. دۆناڵد ترامپ داخواژ ئەحمەد شەرع کرد و پەیوەندیان خۆ بە ئیسرائیلی ڕاستایی بکە. تەرۆریستên فەلەستینی وەکە ترامپ دەبێژە ji welatê xwe derxîne berpirsatiya girtîgehên li Bakur Rojhilatê Sûriyê jên ku cîhadiyan li xwe digire bixestûyê xwe. Rayadarekî Koçka Spî diyar kir ku her du serok berî civîne berfireh ya serkirdên kendavê li Riyadê civiyane. Trump roja sêşembiyê duhî ragihan ku wî biryar daye cezayên ku ji dema Esed ve li ser Sûriye hatine sepandin rake. Ser daxwaza peymanê xwe peymanên şerع yên ku li weka ew dibêje Erebistana Siûdiyê û Tirkiyê ne ew gava Emerîkî nebdile İsraîliyê ku ev peymanekî nêzîkî Emerîka lê ragihandina Trump heta ji bo rayedarên Emerîkî jî surprise bûye ji ber ku Wezareta Xezîneya Emerîkî ku dema jiyeke bilez ji wê re bûye ew jî şok bûye bi rakirina cezayên ser Sûriye.